Спомін плочу відкрили на окремний спосіб шицькі, котрі присутствували на тій події, а вона ще находzi на Grašalkovičovej palati pri muzeju Podunajskih Švaboh. Zoz istoriju Rusnacog i ih prihodom prisutnih upoznali Olena Papuga, državna sekretarka u Ministerstve za ljudski menšinski prava, predsjedatelj Nacionalnog sovitu Rusnacog Borislav Sakač i istoričar Zomborec Saša Sabadoš, a Dzenj Rusnacog povinčovala i zamjenica horodonačelnika Zombora Ljiljana Tica. Nacionalni sovjet dom že dobre, že priniesol toto odluku, že by sme na jakýšik spôsob označili u tým dňu 17. januáru i mesto našeho priseljenja i že to bude len počatok, najpovem, označovanja našeho jestvovanja na tých prostoroch. On bardzo ważny pre naš identitet, bo jak to znamy, u školi še uči o našej historii, ali na polju multikulturalnosti, interkulturalnosti to bardzo ważne za to čtredogodnostno Vojvodinu, u kotrej žijeme, koja všelijak multikulturalna i nazdávame še, že i drugi narodi budu i s našim šljidom. S tim može biti zaverame jedno pohlavlje u našoj istoriji i otverame nove, gdje še budeme i dalje rozvivati. Po otveranju spomen ploči naščevitelje mali nahodu obisc muzej Podunajskih Švaboh, gdje še upoznali zoz istoriju prihodu veljih narodov na toti prostori.